Kani gadega Bati CCTV. Sakawai part kajing lang pajba jonga kongres ban panjing gersha no pajba nakabenta ukurtong jongka kadai gabala pelong hanong krem konstituensi menhaka arpupra trek mentau naiweng hakasnong smet ya kaba kani keseng sen partai kala penya kondo ba lambor nongrom hakani kesengi palat spa ngot ki pajba kilawan poi sya kajing lang ban sngap ya kajing penchai na kinoi lam keseng kongres bakan top no president ka East Castle District Congress Committee ba Kennedy Kriem Uskatri uba SG Kongyong, President Kanong Krem Block Congress Committee uba John F. Karchieng, bat kiwede kinong kitkam kaseng Congress. Habakren hakajelang uba Kennedy Krem ulaong baka kasi lenech ang, kabalayo kajingmenjor na ulat kajela ka arpulay terek ubna rempang kasnam arajarsan. Kadai kaan kebelasna uba HS Sela hakapor bu ulong kemu Chief Executive Member jong ke HADC. Kamdai kaan nakabenta kajingmento jong kajai benriu. Handai lasna namar kajingshon uba Sela yo uba wai bahakan dia. Tang namar bo pan tiket naka kongres banyakon ya ke election MLA hakas nam arajar pra na nongkrem konstituensi nakaleu kertong kasang kongres pat ba lambo nongrom loong kum kertong ubadai ukhon uhajar jong ka himak harem lada ujab udan kajing anu ban pelong ano ya ka himak harem kabadai ka wei na ki hima ka balarem tam handai ka bampat dan pat hadu menta ya ka an baru kerman scam ba kumba kasnong smet kala kersan teng ka kongres haka election MLA bat MDC mentaka kentiru kan abiang ya ka jing kersan bapura Hajiran san ila election barabor kabun baik tang kacing ya keno kacing ya sin kacing ya kadau kutai kadau cap uwe pan teng ya kabom deru ya pende teng ya kabom ha kabala dia papro ya siat no dan rengi dia ban krian ya kacing sisya bat habakut haite kacing sisya kaya isa hi kacing sisya when UMDC UMDC uyang telai ki nongrem kawe gede kariti kadustur udah unong pej unong kemi unong bad hukum unong senah hukum ya kariti kadustur kecong pej kabau tau ni ukang ulobo bat bangi ki patengin nang ya buat ya kaet kahima kalong siim kalong patsya kalong lindo kalong serdar kalong rong basnong puntah terter ban pek ya kiit kahima nang tai ga khendau ka siep ka chong pei kinai gelai telai ki mau berso ba UMDC uyang nongrem kam dia ka development yang ka surut kalaj kaum kinai ka tai bro kani kam dia ka kamram chong UMDC uyang tang hakini gelai telai ki nongrem tamangi sngo ba kidon ki we candidate ki bai kren sabar ulain ru de ngan syukran gendet ya ka en ga ba ngalayo sngo kabami na kiwe pat ki candidate jong kiwe pat ki parti om mga beng heringan keren hai ya kacing sisya ngasngap ya kacing keren jong u candidate jong ke UDP iba deng Sela ba deng SH Sela keren cepang ka muda kamut kembegalia Urban Development Authority kacing wan kentur put jong kata kemudah kabaning kon nolong bahasmet kata kemudah kamdon bat kanumuan hiru sasnong chongpei teh haba kamdon sini nyaksa leyu ta kemudahan ne ngada kemudah kadon kade halai kor ba kahap hakata kecengpet jong kemudah lene kami clear Urban Development Authority bat kendat ke engadau bakane kemudah ke extend lene katur sakit senong kibala kam longsor nasor bat sakit senong kibala kam longsor pihak kajuk kamu menta ubriu de postat uya be ya kapor ki scientist lene kita ki start wat benia ya kacunglong cuman jok percaya kamariang ki ong bakane kari kacungyi kadon how tau earthquake belt lene haulan jong ujumai bat pingai trai PA fiasno iteng ukunyo tema kata kadau banamar manging menta ngim snasyo tigi yang mensua yang ding kati ngaduna badakatin ilaya sedang mensna ki yang mau ba armala lai mala saw mala bat kumta terter teka cingma ka bemi ka long ba syubola na cia ucumai ki yang bon malado bilat bat ka yang ding ka eng ka bawan ra ka cingcot tema kata kadau kani ke cingdon jok ni kemuda kalong ban hikai ya kibriu
bala kumno la phishna dei bandon bat kacing tip dei bandon bat kacing tip bana kaling ke surkar ki engineer jong surkar kin batai phei kumno ban sna khanang ba kacing chot kandum wan than berkata ru kolong bat hei hapadang kacing yimir cengmut jong kirang ba nong penyai ka snong bat ki breu jong ke surkar bat ngala keren ni Ibaroni idei minister ubapek ya kaneka tenap ker muda iong bahalai kor lai pauterik ngan sawan ban pensyai gi pat ba hakabede bat kemuda nambar badan gi we pat ki bas dang ban pensuthu bakla tenring ani thu ya phei ya kaneka chungwan jong kaneka muda kom baki ong kamde ka kam ka ba menin menel ne men sisngai kadeka kam ka balai ya de kisnam but kabangang semua pela kain kedau begini girang ba kum kijong iba deng selah ba arden kila de ki CEM jong ke district council UCM jong ke district council jong ke Jaintia jong ke Khasi Hills bat jong ke Garo Hills ki de ki member jong ke muda te kano ka an kano ka rule kano ka bakile ka bakirai ka bakisna kiru kiadon bentalang namar kiru kidai ke member jong ka muda te nuan kerto sene samadan sanga sapai ka don cumut ayu lada hakata ka dorbar ka bakia syong bandrai le se amla ban kerian hang te gindai banyak keren upai ba ujiet ya kinong mikmat mangingimla banle je po assembly banle je keren ngimla banle ya sekretariat banle ngimla banle ya po dorbar jong di sukunsel laciet uwe unong ikmat uban ra ya ka sur jong pat ba uban pat ya ka ang giceng ya jong pat ba hang ta hayang dorbar ban thau ai te kombodon boong manora mano bawat ya ka an belasna ki broro nang raban pule ta tip thau li nang hai tharai te ki cinggelai gelong ba shano ki dong hakata kapor bagi dang frame ya kaneka muda bylaws shalo kidot te kamblong kan banyak keren kelumar ngalong hak cukupor ukon cong kahima bat ngadera ke cukupor ukon lane ukon ubade nagane siang kongres kabau arca khatlai ka kongres kanom poisu kabor nai buat ke siang kongres halai ngai kuble ya ke Sinong Smith kibala ai ke cing kersian ya ke kongres ka bang yo ya unam tam kendai spa prapul robot ya iba lambol mangyang na ke Sinong Smith bukan di dia congga SPGP ya news patam ke kongres kala candap hacial kendai spa prapul ro ka bomot duna khat sabut ban yo sia jabot na ke Sinong Smith bila ngong gumta nama bila bahaban penbun kambang yang ngai fai bagi haban yang mereka kemit kayang kestiap kamtam hagini gipor bagi kon ki tay ki chongi ki dangdan haga exam ngi hab ban pertasnong ban ya wer ban ya kerpat ya fai ba pin umi ban ya son ya kasap chong fai naga benta kanai ke MDC election ke ban salong hak halai tarik bila ka pelong gumnai hak cing sisia ya kum kanai ke election ngi de ban pelong tat hado archa khat kendai kataro kande ke por ke baga skul kadang susdang lane dangdan hapo ke syuti barang itip nagadao bagi cingbom danso ya UMDC naganong kayang konsulsi wala resign no hadin baga sarkar gala pentrekam ya kaan mekelaya prevention of disclosure act arca khatsan dan hadu nyongwat ki MLA ki babat ya kakam MDC halai gawa pela kalong haga khalai tarik ka election kan long tang ro to lagi konsulsi bansin dalawan sigipai ba ban ya selok ngatarai ki pai ba kumba gila ga cingkersian kin keren ro kumba keren kinong kersian cong orang ba PNSM UCM jong ka CTC menta ki bala ong bangi chiet ye phai bonlong UMDC tat adu arca khat kendai bani la chiet ye phai bonlong MLA tat adu arca khat pra buram ya karai cong pai ba ten le ngam tip ya de kita ki news patam ki bana po ke Sinong Smith ki bala ilang ban ya rai ban eno sitiang lantai ya ganai ga kam Kani Gadega Pati CTV.